I idemo u novi video. Ne koristim baš puno alata. Ako neke sitnice, čisto da se imam nešto. Pri ruci to naravno ništa ne ostavljamo u objektu. Objekt još uvijek po meni nije. Mislim, mada se ne može provaliti jer je... Mislim, vrata su super došla, samo nakon jedan dan vidite tretiranje sa John Volanom i 505. Koliko bolje nestala je korozija. Pison je tu. Pod je izrazito čisti, nekako mi full gušt ući u ovu sekciju kad je dobro, ovo je oprano i pometeno, to je pometeno pooprano. Ovo je full, ne da mi se ne ulaziti unutra da me ona žena iz lica ne ubije. I John Volan i Bunkerman. Super lijepa prostorija. Miriši. Tu je naravno uvijek deterđent sa plavim zrncima. Ne možete doći ovdje bez soka. Vidi se da John Volan je već počeo rokati po šarnirima, da je to sve već zahvaćeno. To je ta sekcija. Znači kada dođem, skrenem desno, vamo, tamo, onda mi guš hodat po tome, lijepo sve čisto, ajde, svi kablovi se pokradili na 100 km kabla ste ukrali, ali barem je ta sekcija čista. I sad kad dođem gdje vamo, gdje tamo, ova sekcija sijane, pod već blješti sija. Samo jedan put sam ga, ne, ovaj nije samo opravo, ovog sam samo pomeo, ovu sekciju još nisam. Znači samo da ga se pobete već je dobro. Kad kaže neki tip kao onog što sam uhvatio da je palio požar. Pa šta je, onako je sve rastureno. Je, ali pogledaj kako sad kad je čisto, kako je lijepo kužiš. I dom je i kuća je lijepo kad je sve čisto. Naravno da je sve rastureno kad ste rasturili, jebi ga. Šta je ostalo čitavo? 2 mm kabla. I sad ovo ostalo, znate i sami šta. Samo blato, zemlja, smeće, cigare, ma sve živo, kuglice, ima milion kuglica od Airsofta. Ova trula cijev, šteta da nisu stavili prokrvinu cijel od metra. Čak su ovdje od podova ove daske išli uvlačiti, onda su tu htjeli uložiti. Mislim, grozno. Izgleda jednostavno kao, može se to pomesti za 5 minuta, ma može kurac za 5 minuta. Za 5 minuta se ne može snimiti jedan video. Tako, treba to sve pomesti. Imamo usisači struje, bi usisao, jebi ga, nema. I sad ova sekcija koja je dolazna, u nju sam znači prepolizao, sad slijedi pranje njena. I ovu cijev sam očistio, iako je strujela, svaki komadičak. I sad sam već počeo tu rokati prvu ruku. I sad gledajte, samo taj kratki dio, ta sekcija, brdo zemlje, znači svaki čovjek donese neku malu žlicu ili veliku žlicu na cipelama i onda kroz neko vrijeme se skupi pola kante blata. Ali bit će okej, John Volan, daj maknuti da mogu proći dobro. Gdje ću maknuti? Tu se već počelo sušiti, interesantno. I sad, to je već jedna sasvim druga priča. Znači, pranje milion stepenica i čim dođete u objekat, čim se spustite od gore. Lijepo. Čisto. Već se sjećam miris deterđenta. I sad kad se ja tu spuknem, spustim ili bilo ko dođe samo, to sad jedan kulturan, čist prostor. To ću izgubit ću brdo vremena dok ovo šmirglam, pa pometem, pa ofarbam. Jer ima 5 miliona tih švrljotina, jebi ga. Ajde, ovo je okej, ovaj svoj mogu izbrisati, ovo je sve bez veze, jebi ga. Lijepo ćemo sviđa mi se kako ti to rokaš, deterđent, voda, sve živo, čisto ti je lijepo ti jako. To sam ja milion tih sradnja ste napravili. I ovo isto se da malo kad se bude farbalo ti grafiti, će se malo osvježiti ove fleke, da to ne bude baš ovako. I sad tu je sve savršeno čisto, ova sekcija vidjeli ste 5 špatova, pola kanti zemlje ste unijeli kako ste ulazili, tu curi voda, to će isto trebati ofarbati ovo isto. Dobro, ajde, bar nešto je ostalo čitavo, šta? Super, ova cijev je ostala čitava, ova razvodna kutija, ostala je kurac.
A ovo od staze, od struje, ostalo čitavo. I sad odavde slijedi groblje, ne? Sad tu još treba ubiti par sati za ovu pomest, pa donesti vodu, baciti vodu, pa deterđent, pa oprat. I tako je bilo. Nikad kraja. To mi je ovo najgore. Jer ljudi žele kad dođu ovdje da ne gledaju ni de tamo, ni de vamo. Ni KCD, ni KCD 7. Tako, te gluposti, to ljudi uopće ne interesira, te švrljotine. Gušt mi da doći u ovu sekciju koja je čista. Još je nisam oprao, danas ću je oprati. Samo ovako malo da vam pokažem kako je to sve nabubilo od vrća, od korozije, kako se sve počelo to raspadati. Koji to sloj, vidite, skoro centimetar bojake. Tako, neki dijelovi su se raspali. Ovo izvani od topništva, neko je to donio ovdje jer je to zapali vatru, ja ne znam šta će to tu. A dobro je na svu sreću da se to čistilo i održavalo, pa će mi biti gušt proći. Evo vidite, samo da vam pokažem gdje ljudi sve seru, kako se raspada sporo to govno i taj papir od guzice i koje su tu bakterije žute. I ovdje je neko nešto gadno prolio, još nisam vidio ovako fluorescentne. Sam počeo mesta, rekao ne, prvo ćemo snimiti fotografije, nešto vrlo gadno se slučavilo ovdje. Ali barem da je čisto, da to je sekcija 2, ne. Lijep flor može biti, lijepa izložba po zidovima, Šta je to? Mislim na kraju kraja nek bude za razgledavanje, nek bude za nuklearni udar. Šta, ostavili ste 2 cm kabla. To je to, šta. I ovdje 2 mm. A treba dosta vremena. A vrata su sva otišla u kurac, znači ne može se, ništa se ne može pomaknuti. Dok si ja ne stavim VD505, to će biti sve kurčina, da će biti. Ništa se ne može pomaknuti, sve je zapečeno, čovječe. I ovdje sam počeo mesti. Tu je raspašoj, korozija je tu baš napravila svoje. I već 2015. smo već sve, kad smo meli smo stavili, to ću staviti jedan najlon, to je arheologija. Mislim, točno znam od koga je, od čega je svaki komad. Dobro, bar su se sačuvale ove 3 puta 200 litara, ovo voda za piće, pa bar to. Od dasaka vidite što su napravili, znači sve su išli paliti, čak tu su palili, nisu imali šta, samo upaljač, nisu imali baterije, to su daske od kreveta. Sve je strujilo, ostalo je, što se kaže, 2 daske u križ. I sad je to John Wallen počeo rokati, počeo se mesti, to je to sve s nogu. Kako ljudi samo ulaze, malo ima i korozije, malo smeća. I sad do tu sam došao, sad još imam ovo ovdje za pomest. Ima dosta posla, ako je jedan čovjek sam, danas je više, drago mi da je ovaj poklopac sačuvan, tu sam ga sakrio i nekako je, ljudi moja brava, ujebote zapekla je čovječ i šušta i sve, ali to će VD505 riješiti. Gadno je došlo, baš je gadno došlo. Pogotovo tu na nekim dijelovima, tu kakve kraste, kako boginje jebote. Ma ništa, to bi bilo to da ne davim sad sa nekim 100-satnim videima, imam zapravo posla, idem raditi, idem to pokupiti, idem to oprati. Hoću da mi objekat zamiriši kad dođete, da kažete pa John Wallen, kod tebe ne operacije i apoteka, kod tebe se može jesti sa poda Nutella i mortadela. Thank you for watching. Just a John Wallen.